Anya laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawid. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o kung ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So ngay mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalit anak ko na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na lada kita. Anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito nga ibagbagam. Ala, ingkan. Tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga min ti ugali day ja arroz kat. Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oho, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamokla talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Ay, agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na ading ko. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers, masadot damang itulod dito'y ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud no dahi tamaano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti bariyang. Ne, 200 pesos matayta, nagadun ngay. Ang lakiting! Payamon! Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dahi iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ang ngaruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon kamatan amaladaw nga agawid. Nahikan bakit? Sa dino ayaw ti paggabuwa ka sa bali. Napanak ang nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan. Apay, ada ka di parikot iti dayta? Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang? Anya? Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na. Awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda? Nagadum, laga. Sapay dagayja tataw kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama,
Amang ano iti day tulod-tulod kun sukon-sukon. Kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel paylaang. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw iti sangpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napan nagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan napan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun day apilang. Ay, saan nga aglablabos day jay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngamkas jay kit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga isuka pa'y kumaamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang nga sikat ipag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare? Uray siya, kat napanamatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas ti panagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay ang kasta tilang ang bagay. Ata ka di parikot? Kasala nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo.
May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya lakid din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Oh, mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko naktumat. Yeah. Saan nga parang ititagtagainap ko no saan apudno? Kanaawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. Noad naman ti rumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat. Ngamday takit din nalabas a panagimimon mo ti ipagpangrunam. Oho, di oray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikakman ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salpag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, saan ako na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook? Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ipapay nakatata. Ay, ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo tinabay na. Talagang nga impose na tiro pa ta? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga mare. Kitaam kat nagatong tinagkong-comment Awanan, nadadaol ang tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan no kaaagaw ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar, kampusan ko. Awanan kamot iti bain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya? Nagturad ka mo anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamat laang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarum ka man? ay kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indelete mo, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong kapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, iti na ibaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita.
Anya nga ita, pakaidardaruman pa yun dahil nga aramid mo. Sulbaram, dahil nga problema dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka, babae. Ay, saan? Saan na kamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno mom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Oh, uran niya pa'y tilablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti ropa mi iti Facebook. Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagada. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay, oras niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Ngalaki iding. Mariknam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau katsan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nangipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Barang at dapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.